Reka dukomeze kubaha ikaze mu mwese mukomeje gukurikira Uruziga 250 kandi twizera ko mukomeje kunezezwa n'ibiganiro tubagezaho ndetse n'inkuru zicaracara hirya no hino ziba zihari tukazibagezaho kugira ngo mukomeze mumenye amakuru agezweho yo hirya no hino. Uyu munsi rero n'ubundi tuje kubagezaho inkuru iri muri bice bigacika ku isi. Iyindi rero ni inkuru yo mu Buhinde. Nta yindi rero ni inkuru itari nziza y'incamugongo yo mu Buhinde, yaho rero inkangu yagwiriye abantu benshi hanyuma ikaba ikomeje kwica ubuzima bw'abantu. Nyuma yaho rero haguye imvura idasanzwe, iyo mvura rero ikaba nyinshi hanyuma ikaridura imisozi ikagenda igwa ku bantu, yaba ku mazu ndetse no ku binyabiziga bitandukanye. Hakaba rero hari amazi menshi yatewe n'iyo mvura nyinshi, abantu bagatwarwa abandi bakabwirwa n'inkangu. Imibare y'abahitanywe n'inkangu ni muri Wayanad igeze ku bantu rero imibare y'abamaze guhitanwa n'iyo nkangu ni mu gace kitwa Wayanad mu gihugu cy'Ubuhinde. Ubu rero imaze kugera ku bantu 93 nk'uko ubutegetsi bwo muri iki gihugu bwamaze kubitangariza ibitangazamakuru bitandukanye mpuzamahanga. Bakiri munsi rero ngo y'ibitengu barabarirwa muri mirongo. Abibasiwe rero n'agace k'imisozi ka Wayanad muri leta ya Kerala iherereye mu majyepfo y'iki gihugu. Ni ikibazo rero gikomeje kuvugisha abantu benshi batandukanye ndetse bamwe banaka ubutabazi ibihugu bitandukanye bikomeye ku isi kugira ngo bishobore gufasha Ubuhinde kwivana muri aka kaga. Mu mwaka wa 2018 rero iyi leta yibasiwe n'imyuzure yahitanye abantu 400. Iki gihugu rero gikuze kwibasirwa n'imyuzure ndetse inkangu zikaridukira abantu bakahasiga ubuzima ndetse ibikorwa remezo byinshi bikangirika. Abantu rero bakavuga ko haba hakwiye kwigwa uburyo iki gihugu cyakomeza gukora aho bwabaga kugira ngo bashobore gukumira imvura nyinshi ihagwa igasenya ibintu, kugira ngo ibikorwa remezo byaho bishobore kuba bikomeye hanyuma bireke kwica ubuzima bw'abantu. Ubutabazi rero burimo gutangwa ariko ntiburashobora kubonwa n'abantu bose bagwiriwe n'inkangu kuko harimo abataravanwa munsi iyo nkangu bagihabwa ubutabazi. Muri aka gace rero karimo kugwamo n'imvura nyinshi idasanzwe bigatuma rero ubutaka butenguka n'imisozi ikariduka ikabwira abantu. Muri aka karere ka Wayanad hoherejwe igisirikare